Jesu Kristu Enkosi, ngiyabingelela abazali, ngiyabingelela uwe baba, ngiyabingelela nakuwe mama wami. Ngibingelela ikhaya lonke labafundi, usisi wethu, anti wethu. Ngitothule i-report yami yeliviki kuko konke nje osekwendekile evikini empilweni yami. So i-report yami itoqala lana, ngikubekise kakhulu kuba yincane nje kakhulu i-report yami itoqala lana i-27 May kulesithathu ekuseni nje sibe nemkhuleko we-healing ekuseni. Inkonzo yethu siholwe ngumama Mfikile asivulele incwadi yaJona chapter 2 ku-verse 1 to 11 lana Jesu Kristu enda sibonakaliso sakhe sokucala khona ashintsha amanzi aba iwayini. So into lengiyifunzile nje lapho ukuthi nakakhani atshintsha imandi aba iwayini kanti bayovisa lo bekaphethe lo mshado nakathesta leli wayini wavele nje wamangala ukuthi hawu liwayini lelokucala kubangilo liwayini lelimnanzi, kepha Kristu Jesu nakafika yena ufike wenda liwayini futhi lelimnanzi, ngoba kubo bebejwayele ukuthi umuntu nakhishwa liwayini lelimnanzi maybe nasebacedzile sebesenkhani kunathwa liwayini leli lingekho mnanzi. Kepha-ke Kristu ngoba yena akafani nebantu, Kristu akafani akendi njengokucabanga kwebantu, kwakhe kwenda kuhlukile. So wende iwayini lemnanzi le bona bebangaka-expect. So kwenda kwaKristu konke kuhle, akazange nje endise kwebantu ukuthi lokhu njengoba besebacethele limnanzi naye afike ende futhi ende leli duma lelingekho mnanzi, kepha nje konke kuba kuhle kwabamnanzi nje kanjalo. So ngelanga lelilandzelako baba sibe nesifundo ekuseni lesiphiwe ngogo sona, ilivi lasaphiwa ngogo ekuseni, livi silitholakala lapha ku-Efesu 6 verse 1 to 4. Lapha ku-verse 1 sibantwana hloniphani batali benu enkosini ngobe lokhu kulungile. So aku-verse 2 hlonipha uyihlo nenyoko, lowo nguwona lobalulekile, nguwona umyalo lobalulekile nalo sethembiso lesithi kuze kube kuhle kuwe ube nempilo lethe. Lokusho ukuthi kuze tinsuku takho tandze eveni. So lokusho ukuthi kubalulekile ukuthi sibahloniphe bantu labadzala, sibahloniphe bantu labadzala kithi lokungibo labasikhomba indlela. So kuthi noma ngabe sikusiphi isimo sibahloniphe, noma ngabe singisiphi isikhathi sibahloniphe, noma sikuyiphi indzawo sihloniphe, ngoba uKristu wakwenda konke naye. Noma ngabe kusiphi isikhathi wathoba nje, wathoba asesiphambanweni, wathoba ahlushwa, wathoba kuto tonke tindzawo, kuko konke la bekakwenda ngokuthoba. So nathi kwamele sifunze kuloko ukuthi kuko konke lesikwendako inhlonipho icale phambili. So ukuthi kuko konke lesikwendako sikwende ngokuthobeka nangokuhlonipheka kuze tinsuku tayithu tandze. uNkulunkulu uyasanzisela tinsuku tethu emhlabeni ngokuhlonipha abantu abadzala, ngokuhlonipha abatali bethu. Kwenda nje lokho uNkulunkulu uvele asanzisele kuphila kwethu. So ngifundzile nje kakhulu nasifunza ngalesifundiso sokuhlonipha. And then kwathi emva kwaloko sesitanele naye wasipha livi kwencwadi yaKolose chapter 3 so ku-verse 19. So icale nje la ku-verse 18 sicale ku-14 kahle siloku sihamba ngayo cause ku-Romans manje sengiyo incwadi lesikuyo ku-Romans. So into nje levele yahlala kimi la ku-verse 19 la lithi khona, ngobe lokulungile lengithandza kukwenda angikwendi, kodwa lokubi lengingafuni kukwenda ngiyakwenda.
So lokho kuze kuhlalele kakhulu kimi nje ngibone nje ukuthi leli vesi like liyayifaka nami impilo yami kulo. Cause uma lithi ngobe lokulungile lengithanda kukwenda angikwendi, kodwa lokubi lengingafuni kukwenda ngiyakwenda. Ngibuke nje ngisethe nje example ukuthi nakumele ngivuke ngikhuleke, kulungile lokho ukuthi ngikwende, kuhle futhi ukuthi ngikwende ngivuke ngikhuleke. Kepha inyama ivele ithi kuyabanza, inyama ivele ifune ukuthi ngikhathele, ifune ukuthi hhayi utobuye uvuke ngesikhathi leti thite, noma uthi uyovuka sikhathi lesi thite uvele utumeke, uvele ulale uphaphame sekusile. So kube nje naloko ukuthi leli ngithi lokulungile lengithi ngiyathanda kukwenda angikwendi, kodwa lokubi lengingafuni kukwenda ngitholakala sengikwenda. So into nje lami lekumele ngilwe nayo leyo kakhulu, into lekumele ngilwe ngayo kakhulu emoyeni, ngoba into lengekho right leyo. Akumelanga ngimzalwane ngiphila kuKristu ngivumele inyama ibuse phezu kwami. So kuko konke loko nginikiwe amandla okuthi ngikuncobe. So ngiyakhumbula nje sekhaya abafundi sivuke ebusuku sikhuleka senza konke, namanje ngiyavuka siyakhuleka. But letinye tinsuku uthole ukuthi ngive ngathi ngikhathele, ngive ngathi, but umoya wami awujabulanga ukuthi mina ngiva njalo. Ngiyafuna lokuthi ngivuke ngikhuleke, ngivuke ngifunze live ngiyente lokhu, yonke into lengifuna kuyenta lidumisa uNkulunkulu. But-ke ngitholakale sekungenteki lokho. So yiyo into lengiyifunzile nje lapho ukuthi life is spiritual kahle kahle, ukuthi yonke impilo yonke into i-spiritual. So akumelanga nje ngivumele umoya lo njalo uhlale nje kimi, cause umoya lo mubi loyo uhlale nje kimi. So the next day sachubeka safunda chapter 8 kuRoma. So into lengiyitholile ku-chapter 8 la ku-verse 1 la lithi live khona, sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. Verse 1 wona wodwa kusho kanje, futhi ngiyawuphinda futhi ngiyawufunza uthi sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. So into lengiyinakile lana ukuthi ngibutile mina ukuthi kunebantu labathi sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. So bachubeke baphile impilo nje lengamdumisi futhi uKristu Jesu, but ngoba live lithe sekude kulahlwa labakuKristu Jesu. So into lengiyitholile ukuthi kunetindo letikhishiwe emabhayibhelini. So nala ngibonile ukuthi belishoda leli verse leli liyashoda. So lona maliphelele lithi sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu labangahambi ngekwenyama, kodwa labahamba ngekwamoya. So naliphelele lisho njalo ukuthi kulabangahambi ngenyama kodwa labahamba ngikamoya sekude kulahlwa kulabo. So umuntu kumele ati ukuthi njengoba sengiKristu Jesu kumele ngingahambi ngenyama, ngihambe ngikamoya. That is why ngeke ngize ngilahlwe. So into lengiyifunzile nje ngikolo ukuthi labaKristu Jesu labangahambi ngekwenyama kodwa labahamba ngemoya sekude kulahlwa kulabo. Kepha laba labahamba labathi bona sekude kulahlwa labakuKristu Jesu kuphela, bese kuphelela lapho, bese iyalahleka lapho, cause umuntu aphinde afune ukuphila intando yakhe ngoba sekude kulahlwa kulaba kuKristu Jesu, but angahambi ngokamoya, ahambe ngokwenyama. So kuvele nje ngabona ukuthi kubantu labaningi bamislidekile ngaleli vesi leli. So lokunye futhi lokwendekile ngisahlede nje na Sister Mpho sikhuluma nje
So kwaba ne-question lethi yini impilo? Impilo iyini? So kuloko nje ngavele nje angithi ngaba nje nalokuthi this is an assignment to go and research ukuthi yini impilo. Indulo engiyitholile nje ngingakayindzawo nje sisakhuluma nje sobabili ukuthi ngokucabanga kwami njengoba uNkulunkulu amdala umuntu wambumba umuntu, wambumba waphelela, then wamphefumulela. The minute amphefumulela lekhani afaka impilo kuye. Nawuphefumula nje wacala nje waphefumula unempilo njalo. So kwaphinde futhi kwaba nalokuthi impilo sho ukuthi ihlukene not ngetigaba but ihlukene ngetindlela letihlukene. Lokusho ukuthi lapho ngaphindze ngaba nokuthi kunempilo nakuthiwa uphila impilo lenjani. Kuthi mhlambe kunemuntu lokuthiwa lo uphila impilo of chasing comfort and enjoyment. That's impilo le impilo loyiphilako. Kunempilo lokuthi utihlukanisele uNkulunkulu, ukhethe Kristu, uphila impilo yebungcwele. Naleyo impilo naloku ukuthi nje uyaphila uyaphefumula impilo leyo nokuthi nje mhlambe ukuthi nawusinzisiwe njengokuthi athi ngibekise okay athi ngiyetuka elivesi lapha kuTaga chapter 1 verse 19 lithi tinjalo tindlela talabo labatfola ingcebo ngebugelekece, timphilo tabo titsatfwa ngebugelekece babo. Tinjalo tindlela talabo labatfola ingcebo ngebugelekece, timphilo tabo titsatfwa ngebugelekece babo. Uma uphila impilo yebugelekece, impilo yakho futhi itsatfwa bugelekece. Sho ukuthi impilo yobugelekece iphindze impilo yakhe ithathwe bugelekece. Impilo loyiphila ngebugelekece nemphefumulo wakho uyokuthathwa ngebugelekece. So kusho kona ukuthi impilo ungayifaka like kayi-2. Impilo loyiphilako kuphinde futhi kube mphefumulo same time. Yes. Ngingasho njalo ukuthi ngithole lokho nje ukuthi impilo inempilo le lesiphefumulako kuyimpilo lokho naloku ndlela siphila ngakhona kuyimpilo futhi. So umuntu ahambe emhlabeni kuya ngemuntu ukuthi ukhetha kusebentela wuphi impilo yakhe ikhetha kusebentela wuphi umbuso njengoba imibuso i2 emhlabeni. Ikhetha kusebentela ukuthi impilo yakhe impilo yakhe nayithathwa umphefumulo wakhe nawuthathwa awuphuma emtimbeni wakhe uya ekuphileni kumba uya ekulahlweni. Impilo yakhe iya ekuphileni kumba iya ekulahlweni. Umphefumulo wakhe uya ekuphileni kumbe uya ekulahlweni. Yes. So wathi Sunday saqhubeka saba nesifundo ke kuRoma chapter 10. Nasifunda kuRoma chapter 10. Chapter 10 verse 17. Yes, likhani sisafunda ku verse 17. So la verse 17 lithi ngakho-ke kukholwa kuvela ekuveni. Kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. So kuva kuvela ukuthi kushumayelwe ngaKristu. Kukholwa komuntu kuvela ngokuthi eve lokhu lokushunyayelwako. So kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe. So uma kungakashunyayelanga angeke ukuve lokhu lokumele ukholwe ngikho. So la kuse verse 17 uthi ngakho-ke kukholwa kuvela ekuveni. Kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu.
So uma leli verse leli uma ngilibuka nje lingikhumbuza ngokusinziswa kwami ukuthi mina ngafunza live nje ngithi hlalele nje ekhaya ngifunza live futhi angazi nokuthi yini le yangiholela ukuthi ngiye ezwini. Kepha nje impilo yami nje beyinaloku ukuthi ngilangazelele nje kulifunza live without a reason. Ngive nje ukuthi ngilifunze nje live laNkulunkulu kuko konke nje le bese kwendekile empilweni yami, but nje langiholelela ukuthi ngiyolifunza live. So uma ngilifunza live ngafunza laphana ku-Hebrew chapter 10 verse 26 ukuthi kuthi nasona ngemabomu sesilade iqiniso sekude umhlatshelo longesulatono. Kuthi mase sonile ngamabomu sesilade iqiniso sekude umhlatshelo longesulatono. So mina ngokwami bengathi ma-10 commandments nakhona angeke ukuthi bengiwadi wonke, just bengathi ukuthi ungaphiki, ungabulali, ungebi, unganabeli kwamakhelwane. So bekunaloko nje lengikwatiko. So kimi nje ngoba nami bengiphila ezweni ngenta tono futhi nje letimbi kakhulu. Kepha nangifunza lelivi lithi nasona ngemabomu kimi nje kwasho ukuthi konke lelo ngikwendile ngikwende ngemabomu sengilade iqiniso. Iqiniso bekuthi mina ngithi ngiyadi ukuthi ma-10 commandments ngiko kumele ngingakwendi, but loko ngakwenda. So kimi nje kwahlala kakhulu ukuthi sengiyoyenda njani ngoba sekude umhlatshelo longasulatono nemhlatshelo futhi bengingadi nokuthi yini umhlatshelo. So ngoba naloko nje kwahlala kakhulu enhlitweni yami ukuthi manje sekuyowentekani, yini kumele yenteke. Cause nokwamukela Kristu bengingakwadi mina bengingadi nje ukuthi esontweni uyadinikela ukuthi sokhonza nabo ukuthi nje Kristu Jesu uyamamukela kube kusinziswa kwakho. Bengingadi nje ngalokho. So bengikhonza nje emabandleni la ukuthi uyangena nje bayakwamukela bese uyavuma nje ukuthi wena sodwa ukhonza nabo, ukuthi kune-altar call bengingakwadi. So kwahlala nje kakhulu enhlitweni yami. So ngawo lamavili lawa bengaconzi ukuthi manje sekumele ngente enjani ngoba sekude lo munye umhlatshelo iloku ingihlukubeta nje kakhulu. Ngidisola nje ngako konke lesengikwendile empilweni yami. Kepha nje kwathi lenye ilanga ngibuya emsebentini ngiya ekhaya ntambama nje around 4-5 kumgcibelo that day ngibuya emsebentini. Nangehla esiteshini ngasekhaya ngithola kune-open air kulenye ground nje lelikhulu kulikhaya nje but liyadi lelikhulu. So ngithola kune-open air like badlala iloya keyboard netipika bayashumayela vele. Nangifika ngithola bayashumayela I just went there ngafike nami ngahlala nangihlala and bekanabantu abaningi, just bekuna few people lapho nalapho futhi bogogo abantu abaningi. So abantu labasha nje bebabhizi baqhubekela naloko bebakhona, but bekunalabo nje basebandleni lapho labanye bebakhona but bengakho baningi. So ngafika nami ngahlala ngalalela inshumayelo and yonke inshumayelo nje ngiyeva ukuthi iyasho nje iyangishisa nje nami ukuthi ngimuntu like bekushunyayelwa ngokuthi abantu labasha baphila etonweni bajabuliswa ngiko konke lokukhona eveni, kepha bakhohliwe uKristu, abatendela umusa nje namhla bamukela inkosi uJesu ukuze uphile impilo lefanele ukuthi umuntu ayiphile ahambe emhlabeni ngoba ilanga lokubuya kwenkosi liyeta litokuthola ungakalungelani naKristu. So kwaba ngiloko ukuthi hayibo kuneKristu Jesu Kristu, bengathi ukuthi kula Jesu Kristu but ukuthi uyamamukela ahlale empilweni yakho. Like bekungasinto le ngiyati kahle bengingadi mina vele nangembhalo bengingadi nje iBhayibheli bengingalati. So mangifika nje nakushumayelwa la ngihlaba futhi nalelo livi la ngihlaba nje. So nababidi altar call ngagijimela khona nami ngayomamukela Jesu Kristu, ngamamukela kanjalo-ke. So bangicontacta basho ukuthi nawamukele Kristu
uphila njani. So ngakhonza nje vele kulelo bandla until ngize ngifike eKhala Abafundi, ngisuka kulo lelo bandla lingasindiswa kulo from 2022. So kuloko nje ngiyabona nje ukuthi uNkulunkulu uwendile umsebenzi nje ngempilo yami, kuthi le livi leli mina bengisengithi sokuthi sekude kwami, kanti uNkulunkulu bekakungikhani asatongamukelisa Jesu ukuthi njengoba uthi wena wonile and sekude umhlatshelo, hamba wamukela Kristu Jesu bese uyahamba ungawubusona. Sekwaba naloko nje ukuthi njengoba sengimamukelile, njengoba mina bengade ukuthi njengoba besengathi ukuthi nangonile ngamabomu, sekude sengilade iqiniso, sekude umhlatshelo, kani mina bengisatowamukela Kristu Jesu lo ngumhlatshelo wetono bese ngiyahamba ngingabe ngisona. So kwaba ngiloko nje ukuthi hayi bo, kanti kukanje. So ngilo nje livile lahlala nje lakini ukuthi mine ngahlatshwa livi before ngiya kohlatshwa ishumayelo. Ngathi nje ukuthi mina ngahlatshwa livi before ngiya kosindiswa, kukholwa lokuvela ekuveni, kuva lokuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. So ngacala ngahlatshwa livi, kwabangikhani ukuthi ngiye koshunyayelwa, ngive livi ngaKristu, ngishunyayelwe ngaKristu. So yes, kwabangiloko nje ukuthi ngamukela kanjalo uKristu Jesu empilweni yami, lo wangisindisa nami tono tami, wahlanza tonke tono tami, kuze namhlanje ngibitwe ngimntwana kaKristu. Wayisinzisa nje impilo yami, kungiloko nje kakhulu lokwahlala kimi. Ngiyabonga kakhulu bazali. Itophelela lana-ke i-report yami.